Poštovane sugrađanke i sugrađani, poštovane gledateljke i gledalci ove emisije, dobrodošli i šaljemo vam srdačne pozdrave iz medijske kuće IFM, koja će ovoga dana realizovati specijalnu emisiju, a sve to u okviru projekta koji se zove Prevencija i lečenje raka dojke, koji realizuje Udruženje za borbu protiv raka iz Topole. Sa nama su danas ovde naše dve gošće, doktorka Valentina Pajić, ona je ginekolog u Domu zdravlja Sveti Đorđe u Topoli. Dobar dan, Valentina. Dobar dan. I naša gošća, doktorka Jasmina Avramović, ona je doktor medicinskih nauka, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Sveti Đorđe iz Topole. Inače, u poslednjih nekoliko nedelja i meseci zadužena za COVID pacijentu, COVID ambulanti. Jesam li to dobro rekao? Dobro ste rekli, dobar dan. Dobar dan i vama. Udruženje za borbu protiv raka je dobrovoljno, nevladino i neprofitabilno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zdravstvenog vaspitanja i prevencije maligne bolesti. Edukacija stanovništva opštine Topola u prevenciji i lečenju od malignih bolesti, psihosocijalna rehabilitacija lečenih od malignih bolesti, konstantno i organizovano radi na propagiranju zdravog načina života, suzbijanju pušenja, zdravoj ishrani, očuvanju životne sredine i rekreacije. Ovo udruženje organizuje različite kulturne manifestacije kroz koje populariše zdravstvenu kulturu. Organizuje promocije, prezentacije, organizuje akcije za obezbeđenje pokretnog mamografa i što se tiče ovog udruženja, ove godine je uradilo i planiralo da sprovede projekat prevencije i lečenja raka dojke. Ovaj projekat finansira Skupština opština Topola u okviru sredstava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, a zbog aktualne situacije koja je zadesila čitav svet, region pa i našu lepu Topolu, planirane su bile radionice i razne akcije na terenu, odnosno po selima i na teritoriji cele opštine, pošto se nalazimo u situaciji da u ovom trenutku postoje preporuke kriznog štaba da se ne može više od 6 osoba naći u istoj prostoriji. Mi smo došli na ideju, gospođa Snežana Marinković i moje današnje gošće, da jednom edukativnom emisijom vam predstavimo kako rad udruženja, tako i aktuelnu situaciju u Topoli i svakako u selima naše opštine, odnosno u ovom delu Srbije. Za početak reč dajem doktorki Valentini, koja će nam reći nešto više o aktivnostima ovog udruženja. Ona je član i upravnog odbora udruženja, pa Valentina, znam da ste godinama unazad radili niz lepih manifestacija i prevencija pre svega sa našim sugrađankama i sugrađanima. Imali ste i godišnje druženje i sve ono što je oslikavalo da udruženje zaista nije samo na papiru i nema samo pečat, nego i ima svoja dela i sve ono što je vezano za medicinu i za sve ono što je vezano za rad udruženja. Pa, Valentina, izvali. Hvala. Drago mi je da smo osmislili način da se na ovaj način obratimo našim sugrađankama i sugrađanima, obzirom na sve ono što se aktualno dešava kako u svetu, tako i kod nas. Dakle, nismo ni mimoiđeni i ništa ni nas nije mimoišlo. Udruženje postoji već nekoliko godina, veoma aktivno radi. Sve je to zahvaljujući angažovanju, snazi, volji, entuzijazmu jedne žene, samo to je Snežana Marinković. Ovog puta ona je bila sprečena da bude sa nama ovde, ali smo zato moja koleginica i drugarica, doktorka Jasmina i ja, ispred vas, zadužene da vam prenesemo sve ono što se aktualno dešava u Topoli i da vam prenesemo sve ono što je vezano za udruženje. Samo udruženje
bavi se edukacijom stanovništva naše opštine u prevenciji i lečenju malignih bolesti. To je jedan od osnovnih zadataka. Zatim, psihosocijalna rehabilitacija pacijenata koji su već oboleli. Ono što je nama negde važno i bitno jeste da mi kontinuirano i da konstantno radimo na podizanju ili popularizaciji zdravih stilova života. Šta to znači? Odvikavanje od pušenja, zdrava ishrana. Sledeće bi bilo zdrava životna sredina, rekreacija. Ja bih voljela kasnije kada budemo pričali o terapiji, a to će doktorka Jasmina više od mene da govori, ja ću se uključiti kroz jedan manji segment, da pomenemo naš Oplenac i naše podneblje koje je zdravo i koje treba da iskoristimo maksimalno. Tačno je da je sada boraviti u kući nešto što je najsigurnije, ali nije tačno da ne trebamo izaći u šetnju i da ne trebamo da udahnemo ovog našeg zdravog i svežeg vazduha. Oplenac je dovoljno velik da svi odemo na Oplenac iz kuća svojih, pa bismo bili na distanci. I da iskoristimo tu nadmorsku visinu negde oko 300 metara nadmorske visine koja je idealna za kardiovaskularne bolesti, a samim tim ako popravimo naš kardiovaskularni sistem mi ćemo uticati na opšte zdravlje, na snabdevenost, jer kažu da COVID sada najviše utiče na te tromboembolijske stanja našeg organizma. Znači, popravimo cirkulaciju, popravimo uopšte jednu našu psihički rehabilitujemo svoje telo. Šta je još što je radilo naše udruženje do sada? Radili smo i organizovali smo različite kulturne manifestacije i tako smo radili na podizanju zdravstvene kulture. Obilazili smo različite manastire, organizovali smo novogodišnje dočeke, zatim različite koncerte. Sve je to uticalo na podizanje te zdravstvene kulture, a opet na opšte zdravlje. Daj pedalu raku, je li tako? Daj pedalu raku, tako je, jedna od organizacija koju smo i ove godine sproveli u skladu sa epidemiološkom pričom. Jedna takođe od važnih stvari jeste da smo mi, to je još prošle godine, to je i dalje naš cilj i započeli smo na realizaciji tog cilja, jeste dovođenje pokretnog mamografa na teritoriju opštine Topola. To smo mislili ove godine da realizujemo 100%, jer su svi koji su bili zaduženi za to u okviru udruženja, u okviru opštine, pa i šire i dalje u većim centrima su bili već pred realizacijom smo bili tog cilja, međutim i nažalost ove godine kako je krenulo sve od februara, odnosno marta meseca ove godine, nismo uspeli da realizujemo taj cilj, a to je dovođenje pokretnog mamografa u Topolu, što bi svakako olakšalo i što neće prestati, to je jedan takođe od naših ciljeva. Ono što smo uspeli da realizujemo, to je preko organizacije Daj pedalu raku, jeste da jedna naša žiteljka Topole bude izabrana, 13 je onkoloških pacijenata, jedna privatna klinika rešila da donira u vidu pomagala. Ona je podnela svoje podatke, istoriju svoje bolesti, u pitanju je bio karcinom dojke i amputacija dojke i ona je dobila rekonstruktivnu plastičnu hirurgiju i to je jedna vrlo lepa stvar gde je naše udruženje doprinelo za zdravlje i za dobrobit barem jedne pacijentkinje. Pazite, na teritoriji čitave opštine, čitave Srbije 13 pacijenata, jedna od njih je iz našeg udruženja, odnosno žena sa našeg područja. Ono što bih ja voljela da kažem sada, ova situacija, COVID-19, naše udruženje koje se bavi edukacijom i prevencijom lečenja pacijenata obolelih od karcinoma, njihovom psihosocijalnom rehabilitacijom, jeste da se ono ne razlikuje uopšte kod onkoloških pacijenata i kod svih nas ostalih. Da li su to deca, da li je to omladina, da li je to radno, zdravo, sposobno stanovništvo, da li su to ljudi sportskog tipa, potpuno zdravi maksimalno, ili onkološki pacijent. Niko nema kategorizaciju da će više oboleti i lošije proći. Imali smo razne primere, ne samo ovde, nego i u svetu, obzirom da smo lekari, pratimo dešavanje i u čitavom regionu. Ono što bih ja voljela sad da kao uvod, nakon ovog uvoda kažem, da bi apropo toga doktorka Jasmina Avramović mogla da vam kaže nešto vezano kao specijalista opšte medicine i kao neko ko, ja ću Peđa da te ispravim, mesecima, mi COVID ambulantu, Jasmina će vam tačno reći, imamo u Topoli organizovanu i sve ovo ide
lepo je da kažemo, i to smo možda zaboravili na samom početku, Udruženje za borbu protiv karcinoma Volim život, ali u saradnji sa Domom zdravlja. Dakle, u ovo trenutno sada što radimo, i tekako je uključen i maksimalno zastupljen naš Dom zdravlja Sveti Đorđe, pa kao predstavnici ili kao neko ko radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mi smo ovde. Jasmina kao specijalista opšte medicine će vam reći sve te podatke mnogo adekvatnije i ja sam tu da vam kažem ostalo šta je isto važno. Jasmina i ne mora da ide na Oplenac, ona ima jako kvalitetan vazduh okolo svoje kuće, možda malo i za nijansu kvalitetniji i savršen pogled i na Topolu i na Aranđelovac i na Mladenovac. Odnosi se na one koji ne znaju ko je doktorka Jasmina, a pretpostavljam da nas gledaju i oni koji nisu sa teritorije opštine Topola, selo Lipovac, i svakako jedna velika zahvalnost u ime svih onih koji su imali potrebe da u ovih 9 meseci dolaze u Dom zdravlja, odnosno u COVID ambulantu, i sva zahvalnost kako vama, prisutnima, čitavom timu koji radi na tome da reši sve one probleme, zdravstvene probleme koje su izazvane virusom COVID. Čitavom timu lekara i medicinskih sestara koji su maksimalno uključeni, koji su maksimalno posvećeni, koji odvajaju mnogo zarad borbe protiv COVID-19. Reč ima Jasmin. Sad, ja ću vam se obratiti, lepo je to sve najavljeno, o organizaciji COVID ambulanti u Topoli. Pošto se o COVID virusu i o bolesti COVID-19 dovoljno zna, ja ću se malo više osvrnuti na rad u našem Domu zdravlja. COVID ambulanta je počela da radi 22. marta 2020. kada je virus prvi put i pojavio oko 5. marta. Znači, kada su u Srbiji krenule da rade COVID ambulante, i u Topoli su krenule isto. Mi smo organizovani tako da ima 15 lekara koji su u tom COVID sistemu, po smenama se radi i organizacija je takva da se trijažiraju pacijenti na ulasku u ambulantu, radi se laboratorijski nalazi. Još od početka marta, u tom momentu nije proglašena epidemija virusa COVID, naša medicinska kuća je sa Domom zdravlja Sveti Đorđe u Topoli krenula preventivne emisije i apele kako da se ponašaju u slučaju da osete neke tegobe, koji su to simptomi, kako da vode računa o ličnoj higijeni zaposlenih ako se radi o privrednom subjektu ili higijeni ukućena ako se radi o nekom porodičnom domu. I mi smo, znači, već pripremljeni kao medijska kuća i kao Dom zdravlja dočekali COVID i negde među prvim ambulantama u Srbiji, COVID ambulantama, se pojavila i Topola, koja je u okviru opšte prakse odmah jedno odeljenje osposobila za doček i prijem prvih pacijenata, a kasnije kada je Ministarstvo zdravlja pokrenulo COVID ambulante kao jedan objekat, odvojio se jedan prostor kod radiologije, ali tako? Prvo je bilo kod radiologije, da bi pre nekih 30 dana, mogu reći da otprilike toliko, ambulanta bila premeštena u nove prostorije gde su uslovi za rad, Jasmina, ja verujem... Uslovi za rad idealni u poređenju sa prethodnim uslovima i ekipe funkcionišu savršeno za sada. Rekli ste 15 vas je u tom timu COVID ambulante. Po 2 ekipe u prvoj i u drugoj smeni i po 3 tehničara u prvoj i 2 u drugoj. Kada se otvara COVID ambulanta? U koliko sati ujutru? Od 7 ujutru do 8 uveče. Znači 11 sati radi bez prekida od kako je proglašena pandemija SARS-om. Koliko pacijenata dnevno u proseku, sada reći o statistici, nezahvalno je reći u jednom danu dođe više, u drugom danu... Pa u proseku sada zadnjih dana je po 80 pacijenata. Znači nekad ima i po 100, znači po doktoru otprilike po 25 pacijenata u zadnje vreme, a u početku je bilo po 50 po doktoru.
Vi ste mi rekli pre emisije podatak da je za posljednjih 24 sata, ovo je podatak to sinoć za 20 sati, 10 pacijenata. Pozitivno od 28 testiranih, što je pad bitniji u poređenju sa prethodnim danima. A recite mi, sad mene to zanima, a verujem da zanima i naše gledateljke i gledalce, gde se ljudi zaraze, gde dobiju virus najčešće? Pa najčešće na velikim skupovima, znači tipa slava, rođendanski žurki, dece. I toga i dalje ima, je li tako? Toga i dalje ima, nažalost, što nije primereno, ali dešava se. I nepoštovanje mera. Znači, distanca je... Distanca, da. Distanca, nošenje maski, adekvatna higijena. To se sad najčešće dešava. I najčešće se dešava često u zadnje vreme da u okviru porodice, znači ako je jedno zaraženo, obično cela porodica, nažalost, bude zaražena, jer prosto je nemoguće poštovati sve te epidemiološke mere u jednoj porodici, ta distancija. Ja bih morala da vas malo i ohrabrim, da to što Jasmina kaže velika istina, ali ne mora da znači, ja bivam i lični primer. Moja porodica je imala pozitivan test na COVID-19, ja sam bila negativna. Ali šta to znači? Da je ova preventiva zbog čega smo se mi danas i sastali, u stvari najbitnija. Da sam ja verovatno umela da poštujem sve te epidemiološke mere i u okviru svoje kuće i da ne dobijem infekciju COVID-19, iako sam negovala i svoje članove porodice. Moja majka je takođe negovala mog oca, koji je jako star, koji je dementan i koji je onkološki pacijent i koji spada u ovu priču brige i nege oko onkoloških pacijenata. To je ono što sam htjela da vam kažem. A ja sam bila njegov lekar, iako sam ginekolog. Jedan deo priče jeste da 15 lekara je angažovano bez prestanka u COVID ambulanti. Ostali broj lekara koji radi u domu zdravlja, uključujući i nas ginekologe. Ja sam sada više, ja ću vam reći, lekar COVID tima nego što sam ginekolog. U moju lekarsku ordinaciju dolaze trudnice i dolaze onkološki pacijenti i dolaze hitni slučajevi. Pitaju me da li vi imate puno posla. Ja to više ne mogu nazvati da to ima mnogo posla i mnogo pacijenata, ali su svi oni teški. Jer onaj ko dođe sada u primarnu zdravstvenu zaštitu, dođe kao težak ili hitan slučaj, kome ja posvetim, brinući o njegovom zdravlju prvo, da li je COVID pacijent, o svom zdravlju, da ne dobijem COVID infekciju, a onda da sredim, smirim i izlečim njegovu osnovnu bolest. Moja posebna priča su trudnice. To bih provukla takođe kroz jedan deo ovog razgovora i pričala. Ono što sam možda zaboravila u početku da kažem jeste dobra reakcija opštine Topola na čitavu ovu priču. COVID ambulante, odnosno prvo su formirane još u martu. Odmah smo organizovali njihov rad. Apelovali na koje broje telefona, da ne dolaze pre najave. Krizni štab je zasedao, a ja sam predsjednik Saveta za zdravlje. 6. marta je registrovan prvi oboleli u Srbiji. Mi smo već tog istog dana zasedali, to jest krizni štab je zasedao i doneli smo određene mere koje se sada tiču naše opštine, a to jeste jedno od otvaranja ambulanti. I to se sve menjalo tokom vremena. Ako bih vam rekla da postoji 11 protokola za lečenje COVID pacijenata na različitim nivoima, onda vam je jasno da i kod nas sve išlo nekom linijom, ja ne volim da kažem uzlaznom, ovo nisu uzlazne linije, je sve ovo epidemija, ali u kvalitetu. U kvalitetu prvo rada zapošljenih, a onda usluga koje pružamo pacijentima. Onkološki pacijenti su i COVID pacijenti. Oni dolaze na isto mesto. Mi nemamo poseban sada tretman prema njima. Malo pre sam započela priču da je moj otac onkološki pacijent i da je imao COVID-19 i da je star, da ima 80 godina i da ga je negovala moja majka koja ima 72 ili 3 godine. Poštujući epidemiološke mere, ona nije dobila SARS-CoV-19. Moj otac je izlečen bez toga da sam ga vodila i da snima pluća, pio je adekvatnu terapiju koju sam mu ja davala. A šta to znači? Da mi kao ginekolozi sad se više bavimo tom telemedicinom. Pa je i ovo sada jedan vid mogućnosti koje mi pružamo i otvaramo, da ovo ne bude prvo jedino naše skupljanje i okupljanje, da ide i kroz komunikaciju pitanja slušalaca i odgovora lekara, da mi možemo na ovaj način da vam pomognemo. Ja imam ideju da vam i sada kažemo par nekih veoma bitnih i važnih
procedura, terapija, načina ponašanja, da vas ohrabrim da COVID-19 nije i bauk, da iako ga neko ima, prođe kroz to uglavnom lagano, da Gospod Bog ne da da dobijete i teži oblik, jer ima zaista neverovatno teških slučajeva, i fatalnih i letalnih ishoda i mi sada Ali više... i strah bude jedan neprijatelj koji može dodatno da... I mi više dodatno nismo da u nam- situaciji da kažemo tamo neko, nego nažalost umiru naše komšije, naši prijatelji, naši rođaci i toga smo svedoci svakodnevno. Jasmina bi mogla da vam ispriča malo o tim dijagnostičkim procedurama i o terapiji, ja bi se nadovezala za trudnice i da tu neku priču zaokružimo za sada i da vi nas isto pitate kao Naravno, i voditelj i naravno. kao pacijent kao što bi moglo. Ja bi se dovezala na doktorku Valentinu kada je pričala da su i ginekolozi, svi doktori su naravno izloženi pacijentima koji su bolesni od COVID-a, doktori u hitnoj, znači... Ja moram nešto, jel smem samo da prekinem? Može biti. Prva žrtva među zdravstvenim radnicima koja je umrla od COVID-19 bila je doktorka iz Niša, ginekolog. Znate, meni je to bila poražavajuća situacija, ginekolog, ona nije radila u COVID ambulanti. Danas, ja moram da vam kažem da mi nismo ni zaštićeni osim maske i rukavica, a radimo svakodnevno sa različitim pacijentima. I ne znam šta je bolje, raditi u COVID ambulanti i biti zaštićen ili raditi kao lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a da ne znaš ko ti je došao. Dakle, svaki zdravstveni radnik je maksimalno izložen riziku. I zato nije pošteno staviti akcenat samo na COVID ambulante, već na sve zdravstvene radnike, kako u našem domu zdravlja, tako i u drugim domovima zdravlja. Znači, svi su oni podjednako izloženi. I internisti, i specijalisti, i lekari opšte, i lekari iz hitne, i stomatolozi, znači... Ste doživljavali neprijatnosti od pacijenata? Pa i da i ne. Obično sam doživljavala da izmišljaju simptome da ne bi bili bolesni, da se ne bi saznalo da su bolesni. Da. To je u našem mentalitetu da se malo Da se- prikrivaju Se simptomi. prikriva ne samo virus, nego i Pa i sve, ali... generalno sve bolesti Sve se Sve prikrivaju. bolesti, ali sada konkretno za virus, da se malo prikriva, da se ne zna, ipak je ovo mala sredina. Mi smo doživljavali razne neprijatnosti, počeo od marta kada je uvedeno bilo vanredno stanje i policijski čas. Onda su naše izveštaje, svakako su nas nazivali kao da smo mi oni koji kreiraju brojke. Mi smo samo prenosili adekvatne i relevantne podatke, kao što uvijek i radimo, znači samo na osnovu zvaničnih podataka. Saopštavamo ono što je vezano ne samo za COVID, nego za generalno bilo koju oblast. Pa smo onda hteli da prikažemo ljudima kakva je to pola u trenutku policijskog časa, nigde automobili, nigde ljudi, pa smo onda nazivani ovako onako. Tako da prosta ta povezanost između zdravstva, medija i svega nam je dala do toga da je upravo ono što je rekla Valentina malo pre strah, panika i nezainteresovanost, odnosno nepriznavanje da virus postoji, Kod jedan od velikog najvećih broja ljudi, neprijatelja tako. možda u ovom trenutku. Da, ali u suštini poštuju se epidemiološke mere u našoj Topoli i okolnim mestima, u suštini, ne kažem 100% kao i svuda. Znači, ljudi su uglavnom informisani preko medija o osnovnim stvarima o bolesti, pridržavaju se koliko je toliko u njihovoj mogućnosti. Kada bi posmatrali hronološki prvi mesec, drugi mesec COVID-a, treći mesec, kako je vreme odmicalo, sve više su ljudi počeli da se pridržavaju da zaista shvataju Kako mere je i- bolest uvlačila sve više u našu u zajednicu. porodici i u seoska područja. U martu mi nismo imali par obolelih. Imali u smo prvom par, talasu. tačno tako. U U drugom martu- talasu su bili blaži neki oblici Blaži i i lakši. onda se pojavi treći Koji je talas bio- kada se COVID Tako. ne samo pojavio u komšiluku, ne samo kod prijatelja, nego i u kućama Ja mislim da većine nema nas. porodice koja nije dotaknuta. Ovo što Jasmina kaže, mogu biti da su samo bili lakši oblici simptoma bolesti, da nisu došli kod lekara, što pozdravljam, jer mi mnogo često i savjetujemo da je i ta telemedicina bitna. Oni su uspostavljali komunikaciju. Svakodnevno imam, kažem, preko 10-15 pacijenata, da li mojih trudnica, da li mojih ginekoloških pacijenata, da li onkoloških, koje telefonom pratiš, koje pratiš
rentgenske snimke ti šalju, zatim nalaze šalju i daš im odgovarajuću terapiju. Prosto si budan. Budni su i svi ovi naši lekari, a COVID ambulanta otvorena 11 sati. Ljudi dolaze, sada bih voljela da par stvari kažem i oko terapije. I u okviru našeg doma zdravlja, znači primaju i infuzivnu terapiju, primaju terapiju kiseonikom. Skroz kao i u svim drugim COVID ambulantama, znači apsolutnu pomoć dobijaju, znači laboratorijske nalaze koji se radi i budu gotovi za 2-3 sata. Tako je. Rade krvnu sliku, sedimentaciju, CRP i LDH. To su parametri koje pratimo da bi znali orijentacijono kuda dalje. Testovi? Ako ima indikacije za rentgen, da, i testovi naravno. Sada su nam dostupni ti antigenski koji su i najpristupačniji, najbolje nam podatke daju i najbrže što je bitno za naše pacijente da se tretiraju i na osnovu toga određuje se terapije. Mi smo, kao medijska kuća i ja kao privrednik, stupili smo u kontakt i traži se najbolji model da se digitalizuje rentgen i velika je procedura. To je ono što, nažalost, u svim oblastima, pa i u medicini, u ovom trenutku nije vanredno stanje u Srbiji da bi se izbegla ta silna procedura oko nabavke i ta silna administrativna papirologija koja koči sve ono što, sve namere i sve želje da se nešto uradi, pa pacijenti odlaze do Aranđelovca i moram da pohvalim i vašu koleginicu Anu koja radi na dva fronta, ona radi i Topolu i Aranđelovac, poslednjih nedelja pa i meseci sve više prisutna. Neka Bog čuva da bude zdrava, jer je veliki broj zdravstvenih radnika iz zdravstvenog centra Aranđelovac oboleo, što lično ili njihovi članovi porodice, pa smo prosto morali na taj način da priskočimo u pomoć. Naši lekari su odlazili i u Kragujevac, Jasmina, tako? Imamo 2 lekara koja su u Kragujevcu u COVID centrima i to rade na ozbiljnim mestama. Da, to su lekari opšte prakse i 3 medicinske sestre. Od kojih je jedna dobila COVID i bila je na lečenju. Sad su se oporavile. Znači, to su ozbiljniji pacijenti nego u našim COVID ambulantama. Tako je. Imamo mogućnost da se, imamo, to je jasno, pacijenti se svakodnevno transportuju našim vozilom, sanitetom, dakle i vozači su uključeni. Naša 2 ili 3 vozača su isto imale COVID infekciju, su imali neposrednu komunikaciju sa pacijentima. Nailazimo na probleme koji su prisutni sada u većim centrima. A koji su problemi? To je prebukiranost, to je prepunjenost zdravstvenih centara. Infektivne klinike u Kragujevcu su pune pacijenata, vraćaju ih, prave trijažu, što je svakako našim kolegama beskrajno teško koji rade u velikim centrima, jer ti treba da trijažiraš i vratiš pacijenta za koga si siguran da treba da bude hospitalizovan, ali imaš mlađeg, imaš, mislim, to je deo medicine u kojoj ja ne bih volela mnogo da vas jeste. To su naše najteže odlike, gdje ti vratiš pacijenta koji je težak, da bi imao mesto za pacijenta koji je mlađi i koji možda treba da se trijaži. Ali mi nismo imali mnogo hospitalizovanih na svu sreću, u nesreći, tako da je i to bitno. Imali smo i smrtni slučajeva, nažalost. Da li je to bilo što su se javili u podmaklom stadijumu ili splet nekih drugih bolesti. Ili tok same bolesti. Tok same bolesti, ali hospitalizovanih u mojim smenama zadnjih 10 dana bilo je 3, što je ipak pomak jedan i to su u stabilnom stanju, svi 3, što je isto bitno. Tako da imam utisak uopšte da radi se o malom padu, makar u našem, obolelih makar u našem mestu, mada vidim i po Srbiji da je trend jednog blagog pada, ali možda je rano da se govori o tome, ovo je neki možda moj lični utisak za naše mesto. Sa nama su, dakle, dr. Valentina Pajić, ginekolog Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli, dr. Jasmina Avramović, specijalista opšte medicine Doma zdravlja u Topoli. Sumiramo 2020. godinu, govorimo o aktuelnim podacima i hronološki se vratimo na mart mesec kada je započeta epidemija virusa korona i svakako mi kao medijska kuća uz pomoć Udruženja za borbu protiv karcinoma Volim život iz Topole govorimo i o njihovom projektu koji se zove Prevencija lečenja raka dojke, da napomenem da projekat finansira Skupština opština Topola i da mi u saradnji sa Domom zdravlja Sveti Đorđe u Topoli i mi pokušavamo da nadomestimo sve one aktivnosti koje su planirane, a koje zbog preporuka kriznog štaba
Vlade Republike Srbije nisu u mogućnosti da se realizuju i negde ono što nas zanima i svakako kada smo objavili da ćemo odraditi ovu emisiju, dobili smo i pitanja naših sugrađanki i sugrađana, a one se odnose na to koja je to terapija koju dobijaju oni koji su bolesni i koje su to prevencije, šta mi kao samostalno smemo a šta ne smemo da pijemo od lekova i od suplemenata koji su nam na raspolaganju u apotekama. Reći ću sada da moj iskren ljudski savjet je pacijentima da na svoju ruku ništa ne pokušavaju sami. Znači imaju izabrane lekare, imaju COVID ambulante, mogu da se jave, ako ne mogu da dođe, pa će na osnovu toga biti trijažirani gde i kako šta. Mi krećemo sa lečenjem posle tih svih procedura, znači polivitaminska terapija ako je indikovana, tu ide cink u velikim dozama, vitamin C, alfa-lipoinska kiselina i febriceti koji idu za lečenje temperature. Antibiotik se uključuje prema indikacijama, znači postoji terapija sa jednim antibiotikom i postoje dvojne terapije. Dvojne terapije su ako su upale pluća i neke teže komplikacije, a ako su samo bronhitisi, onda je jedan antibiotik. Kreće se sa hemomicinom, to je taj jedan antibiotik, to je kao monoterapija, a nastavlja se sa cefalosporinima i hinolonima, to su pancefilofocini i ide se i sa tetraciklinima, to su doricini. To su posebne šeme lečenja, znači u komplikovanim slučajima ide se i sa pronizonom, ali to su već bolničke terapije koje mi nekad u nekim indikacijama uvodimo. Koliko ja smem da popijem danas vitamina C, koliko cinka, koliko vitamina D, pošto ljudi nekada žele da nadomeste sve ono što su preskočili juče, pa prosto da ne dođe u neku situaciju da, u stvari da li uopšte prevelika doza vitamina može da izazove neku komplikaciju ili bilo šta? Pa, uglavnom se ne dešava da se izazovu neke hipervitaminoze. Prosto nije registrovana hipervitaminoza. Da, kad ste pitali koliko C vitamina, 2 grama dnevno je kao dovoljno, to je prema nekim preporukama. 2 grama dnevno, mi inače tako i sarađujemo, funkcionišemo, što se čitavog života međusobno dopunjujemo i stalno savetujemo, jer nikad jedan čovjek ne može sve da zna, pa koleginica moja Jasmina, kad je opšta praksa, uvek uključena, a i ja u njen posao. Htela sam samo ovo da vam dodam. Vitamin C, ajde da se zaustavimo tu. Vitamin C, i da se izvinim što upadam. Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan COVID, kod koji imaju pozitivan COVID test, savetuje se 2 grama vitamina C na dan. Kod onih koji nisu COVID pacijenti, a mi danas imamo ovde zadatak da se bavimo prevencijom. I ja moram sada da vam ispričam da to što Jasmina govori, to su sve COVID pozitivni pacijenti. I taj deo priče jeste bitan da mi spomenemo, ali je još bitnije da zapamte iz Jasmininog ovog sad trenutnog govora, da dođu u COVID ambulantu, da se jave svom izabranom lekaru, da ne taje i da ne ćute i da ne kriju prosto te svoje simptome. Neka su oni i blagi. Dovoljno je telefonom da pozovu, uopšte da ih mi registrujemo, da imamo uvid u taj broj, da im damo savet, šta će da prate kad je njihovo zdravlje u pitanju. Ja to moram sada da vam pomenem i želim prosto i jednostavno da ne pominjem ni ime lekova, ni bilo šta, jer će vam to lekar dati. Na kraju i vrlo često prema svom subjektivnom stavu, jer rekla sam vam malo pre da postoje mnogobrojni projekti i protokoli za lečenje COVID-a. Postoje mnogi čudesni lekovi koji su se menjali od hlorokina pa ostalih, sada je aktuelan jedan lek koji se koristi u veterini i tako dalje. Ali sve su to nepotvrđene studije, to nisu uopšte randomizirane probe urađene, prosto nema vremena za tim. Na neki način improvizacija. Improvizacije i eksperimenti. Još uvek se sprovode i improvizacije i eksperimenti. Ono što svaki pacijent koji oboli ili dobije klasičnu simptomatologiju, a to jest povišena telesna temperatura, bolovi u zglobovima ili mišićima, glavobolju, mučninu,
pad nagonskih i voljnih dinamizama. Šta to znači? Jednostavno postaneš umoran. Iako realno ne postoji razlog za tvoj umor, to jeste razlog da se javiš lekaru. Ili telefonom ili ličnim odlaskom bilo kod izabranog lekara, on će da proceni da li si pacijent koji se leči na opštoj praksi ili odlazi u COVID ambulantu. U COVID ambulanti se prvo uradi dijagnostička procedura, to znači daju se uputi da se urade laboratorijske pretrage, zakaže se testiranje na COVID i dobijemo svu informaciju. Da li je neko COVID pozitivan, on nastavlja dalje tretman u COVID ambulanti, ili je negativan, ide kod svog lekara opšte prakse. Ali ako se pak ne javi ili se sam leči, prati svoje zdravstveno stanje. Ukoliko dolazi do pogoršanja svega ovoga što sam ja malo prepomenula, visoke temperature, malaksalosti, znate što je jako važno kod upale pluća i kod obostranih upala pluća je gubitak apetita. Onog trenutka kad izgubite potpuno apetit i kad ne možete da jedete, da pijete, da ustanete iz kreveta, znajte da je upala pluća sigurna. Ali nemojte da idete na silu da bi dokazali da vam nije ništa. Ne, nego odlazi se kod lekara, lekar uputi dijagnostičku proceduru koja je sada rentgen snimak pluća, COVID pluća, to tako kažu moje kolege, evo i Jasmina je tu, nisu čujna. COVID pluća se ne čuju, mogu se videti samo na rentgenu. Zlatni standard za ranu dijagnostiku upale pluća jeste skener ili kompjuterizovana tomografija, nije čak ni rentgen. Nisu opravdani ni toliko česti snimci pluća, ali mi nemamo drugi izbor, metod i način, jer kod koga bolest brzo napreduje, klinička slika se razvija od početne, samo naglašene šare, do obostrane upale pluća kroz nekoliko dana. Do toga da se čak na snimku i ne vide pluća, ne postoji. Tako je, ali vam kažem, sve to pacijent već sam vidi prema sebi kako se osjeća. Ako temperatura traje 10, 12 i više dana, ako je malaksalost sve zastupljenija, ako je gubitak apetita sve jači, ti si pacijent koji mora biti zbrinut u COVID ambulanti ili pak na klinici. I ono što ja uvek volim da kažem, Valentina je više puta dolazila u razne tematske emisije, da čovjek sebi može biti najbolji lekar, ali pod uslovom da sluša svog lekara i pod uslovom da se ne leči preko interneta. Je li tako? Naravno, to ste lepo rekli. Znači, za svaki pacijent je individualan i priča za sebe. Znači, svakog svoje simptome manifestuje na jedan, drugi, treći način, ali i kad se testira i kad bude negativan, ne mora da znači da već nije oboleo od COVID-a. Znači, dešavale su se mnoge upale i teška stanja da je pacijent bio negativan. Dešavalo se, nama se isto vezano je za kontakt sa našim slušateljkama, slušalcima, odnosno našim pratiocima na društvenim mrežama, da su nam se javljali oni koji nemaju čulo ukusa mirisa, a negativni su. Ili se dešavalo da im ništa ne fali, a da su pozitivni. Tako da prosto virus nije takav, koliko sam ja mogao da zaključim za ovih 9 meseci, i da nema apsolutnu definiciju šta sve moraš imati da bi bio pozitivan, u stvari... Jedina je definicija da stalno moramo da budemo na oprezu, da pravila nema, da ja pre par dana imam trudnicu koja je zdrava kao dren, koje su osnovne laboratorijske pretrage apsolutno u redu, koja je ne na moju, nego na svoju inicijativu radila antitela, i to po ELISA metodi koja se smatra najtačnijom, i ima antitelo prelaženoj koroni. Ona je trudna. I ja sada kao lekar-ginekolog susrećem se sa jednom pričom, susrećem se prvo sa njenim strahom, sa sopstvenim strahom, jer ne znam kako se ponaša i kako deluje na fetus, jer je priča koja traje jako malo, par meseci, da bismo mi imali ikakva iskustva. Znači, potpuno nepredvidivo, test pozitivan, bez simptoma, u čudu si, test negativan sa ogromnim simptomima, upalama pluća, malaksalošću i tako dalje. Ali neka bude da je to možda 10%. 90% uglavnom pokaže da je to što mi sumnjamo. Zaista postoje nerazjašnjeni slučajevi, nerazjašnjene priče, kad mi možda tek 3., 4. put dobijemo da je on pozitivan, iako su 2, 3 prethodna testa bila negativna. Terapija, molim vas, ja moram to da spomenem ponovo kao preventivu i suplemente, nestašice, sve više suplemenata, jer počinjamo da i preterujemo sa unošenjem suplemenata veštačkih. Ono što ja moram da vam napomenem,
znajući medicinu mnogo ranije nego što je COVID postojao. Ne postoji bolji način da se u naš organizam unese vitamin do sezonskog voća i povrća. Nijedna tableta ne može da iskoristi naš organizam onako kako može da iskoristi jednu šargarepu iz turšije. Primjera radi. Šta hoću da vam kažem? Jedini opravdani vitamin koji sada u ovom periodu treba unositi u većoj dozi jeste vitamin D. Objektivno, zato što nema toliko sunčevih zrakova koji bi potencirao njegov razvoj u našem organizmu. Znači, vitamin D je na mestu broj 1, vitamin C takođe. Ti neki antioksidansi tipa alfa-lipoinske kiseline koje je rekla Jasmina, ali ja bih vas molila da što više koristimo ono što imamo. Mi svi imamo ostavljenu zimnicu, imamo kiseo kupus, imamo turšiju, imamo sve ono što je sezonsko. Da negde preporučuju nutricionisti da u preventivi, a takođe i oni koji su dijagnostikovali COVID-19, jeste da dnevno treba da pojedu negde oko 300 grama voća, podeljeno u 2 užine, i takođe dnevno treba da pojedu negde oko 400 grama povrća. Plus ovaj vitamin C, 1 gram kao preventiva ili 2 grama ukoliko si oboleo, i vitamin D. To je ono što ja mogu da vam kažem i s čime bih volela da za danas negde priču zaokružim, jer je previše možda za jedno naše obraćanje. Samo ja još nešto da dodam. Mi moramo da vodimo računa i o finansijskom stanju naših pacijenata. Znači, mi ne možemo davati neke vitaminske komplekse i nešto što oni ne mogu da izdrže finansijski. To nam je isto bitna komponenta. Znači, mi ćemo preporučiti to što je do nas, ali nažalost ima mnogo ljudi koji to sebi ne mogu da priušti. Jedan taj, da kažem, set lekova koji moraju da kupe vitaminskih je negde oko blizu 3000. Znači, ova naša akcija... Da sam htio da, upravo sam započeo temu, zato što znam da će se umesto propagandnog materijala koji je planiran u okviru ovog projekta, deliti vitamine, jer je udruženje obezbedilo vitamine i to će vaše koleginice u okviru Doma zdravlja Sveti Đorđe deliti pacijentima. Socijalno ugroženim prvenstveno. Znači, našoj populacionoj strukturi stanovništva socijalno ugroženi, ovo što je Jasmina rekla o tom materijalnom momentu, i to je onaj deo moje priče. Nemojte misliti da ako ne možete da kupite vitamin, bolje je da pojedete jednu glavicu kiselog kupusa nego što ćete popiti tabletu vitamina C, ali ova sredstva iz fonda, iz našeg udruženja, bit će potrošena na kupovinu tih minerala i vitamina koji će se deliti populaciji stanovništva i socijalno ugrožene grupe, kako mi budemo. I to je jedna lepa i značajna svota novca je odvojena za tako nešto. Doktorka Jasmina, ja sam vas hteo da pitam, dakle, sada smo govorili o svim onim stvarima koje su jako važne i napravili smo, da kažemo, jedan rezime svega onoga što se dešavalo u 2020. godini, ali svakako postoje, imamo i one pacijente koji ne žele da dođu u dom zdravlja ili bilo koju COVID ambulantu u Srbiji ili u svetu, a imamo i one koji su, kako da ih nazovem, malo plašljivi i kažu zakašljao sam se juče, zabolela me ruka prekjuče, i oni kontinuirano čak dolaze na preglede, bez obzira što u nekim situacijama to i nisu neki simptomi vezani za COVID. Pa da, oni se obraćaju izabranom lekaru, pa on proceni da li su za COVID ambulanti ili ne, i doktorima iz hitne, naravno. Izabrani lekari i sve ostalo funkcioniše kao i ranije. Znači, malo usporenije, sada su aktualni HALO, takozvani recepti, gde oni mogu da naruče mesečnu terapiju za koliko hoće meseci, i ta im je mogućnost priuštena, tako da je to jedan dobar moment, da ne bi se skupljali po ustanovama. Naravno, sada je sve u manjem procentu sa radom, i specijalističke službe i sve, ali sve što je hitno funkcioniše. Urgentni centar Kragujevac, bolnica Aranđelo, to što je nama dostupno, to još uvek funkcioniše u manjem objemu, nažalost. Udruženje za borbu protiv karcinoma Volim život iz Topole, medijska kuća IFM i Dom zdravlja Sveti Đorđe iz Topole. Ovo možemo slobodno reći da je bio jedan mini okrugli sto na temu COVID u Topoli. Svakako, još jednom da ponovim, ukoliko do ovog trenutka
pratite našu emisiju, da sa nama danas u ovom segmentu su bile doktorka Valentina Pajić, specijalista, ginekolog Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli i doktorka Jasmina Avramović, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Sveti Đorđe iz Topole, koja je trenutno u COVID ambulanti zadužena za pregled pacijenata. Kao što rekao smo, govorili smo o mnoštvu tema, svakako pozivamo vas da nam pišete i da nam se obratite za sve ono što vas zanima, a mi ćemo kroz sledeće segmente koje budemo pravili vam odgovoriti na to i svakako želim vam puno zdravlja, puno osmeha, puno harmonije i da u 2021. godini što manje radite na pregledu COVID pacijenata, da svakako se vratimo u koloseke i da razgovaramo nekom drugom prilikom o pozitivnim stvarima, o prevencijama i lepšim temama. Da organizujemo neku kulturnu manifestaciju u cilju popularizacije zdravstvene kulture. Tako je, da približimo prevenciju svima onima koji ne shvataju njen značaj, jer kažu da je, i ja to volim da kažem, prevencija najbolji saveznik jednog čoveka i najbolji prijatelj svih nas, da prosto živimo zdravo i da na neki način ovozemaljski život nam prođe što bezbednije. Hvala vam puno, pozdravite sve vaše koleginice, kolege, pozdravite sve vaše ukućene i srećni vam novogodišnji i božićni praznici. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo, pošto prvi put učestvujem u nečem ovako, zadovoljstvo. Neće biti jedini, hvala. Hvala vam puno. Poštovane slušateljke i slušalci, poštovane gledateljke i gledalci, poštovane meštanke i meštani naše opštine i naravno celog sveta, pozdravljamo vas iz srca Šumadije, iz Topole, iz medijske kuće IFM. Ovu emisiju realizovao je Dejan Deki Petrović, koji se nalazi za kamere i koji će tehnički obraditi ovu emisiju. Ja sam Peđa Filipović. Puno pozdrava i živeli!